Eh. Bakunzi b'Indundi TV muradutunga kubona
tutigeze dufata amasanamu ariko amajwi bivanye n'imvura ihejeje kugwa ubunyene mu gisagara cya Bujumbura. Abasore ba Rukinzo Abedi akaba yaherejaga mugenzi we centre hajya, ariko umutwe wa Samir Nasri umupira yafashe na Ali Di Selemani akaba akorewe ikosa na Abedi. Hagati y'urukino ruko rahuza umugwi wa Rukinzo hamwe n'umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega, n'urukino rw'indwi ya 27 y'ihigana rya Primus League Burundi. Indundi TV nkuko twiyemeje kuzoba tuberekana amashusho y'igana rya Primus League cyangwa amashusho y'inkino z'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Rero akana kagyo keza ko gufasha kuri bamwe baba batagiye ku bibuga cyangwa baba batishikiye hano ku kibuga cy'intwari cyangwa ku bibuga bitandukanye. Umutwe wa Eric Ndizeye kireko akaba yereje Alberto pasi nziza kuri Benjamin Rukundo. Ikosa agya Faustin akaba akoreye ikosa uro musore Rukundo Benjamin yinjiye yari hawe ikarata y'umuhondo ku ikosa yarakoreye uno mukinyi nyene Benjamin. N'ubu asubiye gukora iyindi kosa ishobora gutuma ahabwa ikarata, iri rishobora gutuma ahabwa ikarata itukura. Remplacement uko cyane mbogo aramtijani n'abasore ba Musongati. Nge turabe ndabona Samir Nasri hamwe na Roger akaba ateye wilonja arakijije urugwajya. Nge turabe umuhagarikizi utinira igisindo nico ishuti kabisa rya Roger, igisindo cya kabiri cy'umugwi wa Musongati. Rukinzo igisindo kimwe, Musongati ibisindo bibiri. Nge turabe abahagarikizi agiye kuvugana, ariko tayari amaze gushira igisindo hagati, amaze kucemeza. Abedi kuri Pascal ariko umupira gwafasha na Samir Nasri akaba ateye umupira muremure hajya, ariko umutwe Faustin akaba ateye hajya, ariko Roger Ibrahim ateye umupira muremure hajya, umutwe wa Kireko Seraf akaba suwije hajya. Elvis Abedi akaba atanze pasi nziza cyane kuri Pascal centre yajya, ariko umunyegori Ibrahim cyasama umupira neza cyane yajya. Enge turateye umupira muremure yajya arabamo, ariko umutwe wa Serafin teye umupira muremure yajya. Coutinho yajya, pasi nziza cyane kuri Abedi yajya teye hejuru. Rukundo Benjamin akaba ateye yajya, ariko umupira gwafasha na Ali Di Selemani kuri Roger akaba ateye centre ndende yajya, ariko akazi gakomeye cyane gakoze n'umukinyi wa Rukinzo Pascal hajya, ariko Samir Nasri akaba mwasa umupira. Samir Nasri ashize ngaha, ariko Derek akaba hereje no musore Abedi akaba ateye pasi nziza cyane yahereje Coutinho hajya, ariko bamuzibiye neza cyane bana basore ba Musongati. Derek Kevin Faustin akaba ateye umupira muremure yagaraba Leo akaba akoreye ikosa. Inge turabe ni kufrigwa mitego na Pascal ateye yaga, ariko hanze umupira no gushyirwa ku metero 6 n'umunyegori Ibrahim. Serafin anaipiga ndefu hapa, lakini mpira unachukuliwa wachezaji wa timu ya Musongati. Alberto pale akimwona Rukundo Benjamin akimwona pale Kireko Eve akirudisha kwa Rukundo
Rukundo Benjamin Rukundo anapiga pale, lakini mpira umegusa kwenye mkono. Kwa kweli hii ilikuwa penalty, lakini referee ndio muamuzi. Hii ilikuwa penalty, anawanyima penalty ya wachezaji wa timu ya. Inapigwa pale, mpira uchukuliwa na Pascal anaipiga pale. Ibrahim anakuambia kazi ndogo hii, anaupiga mpira mrefu hapa, kichwa cha Coutinho. Roger anarudisha hapa, Coutinho anachukua mpira, Coutinho huyo anarudisha hapa kwa Fataki anaipiga ndefu hapa kwa Aberi pale, bao! Igisindo cha kabiri cy'umugwi wa Rukinzo Football Club cinjijwe na Abedi. Musongati ibisindo bibiri, Rukinzo ibitsindo bibiri. Bao la pili la timu hii ya Rukinzo likifungwa na Abedi kwa pasi nzuri ambayo ameweza kupewa na huyu Fataki, beki ya Musongati, ikazuba akaweza kuwapita kati na kukutana na goalkeeper Ibrahim. Anachukua kideko akimwona Alberto pale, anampa Samir Nasri kwa Alberto anaitia ndefu hapa kwa Rukundo Benjamin, lakini Rukundo Benjamin anarudisha mpira, lakini mpira uchukua na Foste rangie urukino rurarangie. Uyu mugwi wa Rukinzo unganije n'umugwi wa Musongati ibisindo 2-2.